Fáilteach ag Ionad Spórt DCU Dóchas Éireann seo go Cluiche Ceannais Sraith Iomána Electric Ireland gona chéimhbliana idir DCU Dóchas Éireann ar an baile agus Ollscoil Luimnigh agus don ihe stairún seo agus chéad Cluiche Ceannais strathe leis na Rialacha nua agus gá rial a bhaim agus beidir má pléir sin fi cheann coppla second nó mar sin. A tosamid ar dús leis ar an baile DCU Dóchas Éireann agus a mar bheith súlas meascán má gona fórne an seo as clubbaní dearfúilte gól tá Kevin Hogan as Cluiche and Chinta Conor Cleary give it a do Ivan Bulger as Kilchunne agus Dylan Purcell as Lochgarman agus Tunchamore as Lochgarman Éireann DCU Dóchas Éireann give it a shade ton captain Bill Hughes as Kilchunne Conor Dolan as Nivinchin and couple numas as a bor agus Cian Moran as Cluiche Chama and Chin Lorna Parket to Colin Spain agus in Tief Elegance gun service gimmer tonight na Koliaki Leshta no yes Colin Calachi Adam Screenia for an Ollscoil Luimnigh a Nakila Colin Spain to Ben Gahan Farrell vi Banel Ignafina against Zed Shacht and Barker Croker Cluiche Ceannais Sheenshire Chug line. So Tosi and Jint, Dara Farrell as Lochgarman Ted Dunn give it a Hina agus Cian Bourne as Nostri Farrell vi gimmert a Vachtas club in the Bliana give it a doy agus Leon Lawn Tosach and Jint Ollscoil Carvlock Luke Murphy as Lochgarman Donna Murphy as Cárthach agus Darren Murphy give it a Cúide Marshin Nyert Tahi agus Nyert Mascon go the Forne Ollscoil Cahir Wallachlia no DCU Dóchas Éireann. So Smut Ollscoil Luimnigh agus Donoi Anstad Ollscoil Luimnigh as a Gomortis shot Martha Gomortis figure when Leverins Blianta agus Sagul Tug Presenta Conor Doyle shot far to Gorty for Lord Vacht Nismu Anna Dina Gimmert Ganzi Ivalia Satosia after Sagul and through the shot agus well by job like a page so walked after Sagul and Jen give it a do that Ben Miller Killian Cork give it a C agus Chris O'Donnell give it a cad as Ivalia Kilchunne agus Tipperdown give it a shade to Kierwalk Smith as Cork agus Tivlish to far as Gorton Chaguda Nathan Gill agus Darrell Langan give it a shot Killian Doyle agus Conor White along the park agus Jinton Tosia to Kieran Grace David O'Reilly agus Jack Lahey agus Dóian Railt Adam Screeny Farvi Duchrete and Ganzi Ivalia Fuyish agus Vigamaga Club Hamak Lorma Calachi Ishina give it a Trideg agus a Filse Hishker Holch the Gunja Gail Lochlan James Doherty give it a Cardseg agus Anthony Keedy as Oran Marmori give it a Cúdig Marshin Galore Clubani agus Galore Condachi Guest and Chuck Galore and Adchala Tahi Fui Fiche Marva Hasulish agus Reen took up a Gimmerts Snafachtish club Marvi in the Bliana agus Chef Harris Kildara Redmond a fáin na fadóge agus an dá rial sin atá a bhail sa glufish sa srasha in Leana and chéan pass lava agus is stoi gúil couple bailach le dhéana ní féidir an go ná pass lava huirt cahatún pass lava huirt on Gomon díadach an Gomon nús féid let an láv sír an láveile úsáis mar sin an the lava aru agus feiceisib nach chuid sin éasca go háid ihe atá fuór an seomlach líocha níach fórsa bhí se le rín seachtaine sinna chéad agus an dárod beidir rud is súntaí an pocamach mátá an coolbod a tugil an pocamach cahan pocamach taistil thar an lína cearcha cuaig agus well seacha sin tá cad go béanú díana ach beid go dúach sin faoi deara méid imimeóirí i bhís le chéile an sin agus níos tucha a beidir an níróid a thart leatach sin mar tá na rialachaí agus cafan na rialachaí a phríal agus be sé simúil an stoi an tolas ar fad a bháilófer as na rialachaí an dá rial sin phríal as na bátaí se agus go leor dína caint faoi beidir cecha decartá se ag an ráid don nói fiúan ag grúpaí Cluiche agus na fórne Sheenshires na Cluiche bepa níos mú taí go le na chéile ach an seo na himráí seo gimmert gon chéadúir ach tá ihe go deasan seo bhí ceoin seo níos túisce nó thuirling muide chafáda le Ionad Spórt DCU ach tá an ceo imi agus musúla sáchaidrint an dáirann seo ní dó faoí na fórne is láidre sa gomórtas ach imnoir i tíocht ar ais gon dá áirann mar bhíon scomininic rin chomórtas seach túla clufama agus Ollscoil Luimnigh is na gansachaí bána agus DCU Dóchas Éireann is na gansachaí doracha agus well ní chuoíonn seo chud be agus tá se go deas agus well an bua fáit ag DCU ar Ollscoil na Héireann na gaiile bheits go le Ceannais cead a fiche le híana fiche 8 agus Ollscoil Luimnigh bócach go héasca ar Cluiche na Ollscoil Corca sí fiche dó le náid a cúdeag mar sin taí acab ar Cluiche Móra agus don nói héis bis na nulg ben na fórne se tuairteáid ar a gríomh agus chamála sin ag deire mí anar be na Cluiche se tuairteáid ar críomh vi gibbon ach súnta chamáach a ceann na himimeóirí nachfuil ar fáil ag Ollscoil Luimnigh na Cillian Martin fear an tulach mhór agus gortú méad a crasó agus má cantla stola hosan Cluiche agus a lár gailge.
fair play go. Ach Éireann is súla bheith ash a mí anar donói. Tíime a dhéide le íháile leis na blianta. Ach Éireann agus gortú lábha cnaso. Agus Breathnach fáil fiú raid. Íine chuoin seanna tad marí, mar sin de súla a chaibhrint. Agus mar bhín a gúnaí. Ag muid a dosó siad mar hosan siad. Cínte tá Ollscoil Luimnigh a tosú. Mar bhí siad ach. Bhín go na himnirí I bhí I gimmert ag an dead seachtainna chama. Níor sa cínte me siad ar fáil. Dúshmór, sranna bliana. Agus tá cínte gan loch féchna sa mána godóg sé. Beidir cúpla núma darí. So cúisteach ar an dá rial nua. Agus go háid an rial. Leis an pass lábha. Feicim lein, agus Ollscoil Luimnigh. Chor an nunsi ar dús, agus ag leor spás focíiste sin. Agus inta gus asa cup. Agus siad a James Dunphy. James Doherty casach inta gomáin sin ag Ivan Bulger. Agus tá sé deach scór in the amisiún seo. Dylan Purcell. Farlach Garman. Cáinte síos. Síos a lór. Ach léite go deach inta gomáin tam sin ag Gusantor. Agus lús fín cáinte Dara Farrell. Farrell chuirta cúnach inta go hálíonn sin ag Luimnigh. Agus í fáte sin seo ag Ceannais Smith. Ceannais áirinn sé sin seán na himara. Agus rís gramú áidenta. Ach sleánín Dylan Purcell an dára. Fáte sin Purcell. Purcell faoi bhrú. Agus a faoi bhrú James Doherty. Tinta go Purcell. Tinta go Ceannais Smith. Tinta go deas chumá sin ag Ted Dunn. Ted Dunn fear dat sláta. Tinta go háling an tam sin ag Cillian Doyle. Martas Cilchonne Anna go bit chéile. Cáintin isteach a drón cáineal. Seantain teag Luimnigh peidir an chéad scór am siú. Conor White. White a casa a blochan inta tinta ar White an tam sin Bill Hughes. Agus a los last off in Cluiche agus Isha. Conor Dolan. Gur cheese agus well. Sunk sa big sa dream. Ach, it's a racer leantar puck slas of his on. Agus is nicht a second. Fiach agus Isha gan ein score. Agus tóg sé beidir second ó rógan na fórne se so cúis ach. Puck slas of his on. Jack Leahy is Corca. Can't you put to go hánig Leahy will she taistil tá. Ach níl she Crean. Chíirecht bá. Agus puck amach. Cáintin tíach tímo gan lína Cárthach cúig. Agus an tá leis, gur leis an cáintin ar leis. Cian Moran is bloc lia. Moran. Cáintin go deas bí cheach mar sí smachtaí ag Dara Murphy níl. Ceannais Smith a gur síos ar a slitar an tam sin. Níor talach. Doyle agus Conor White stún go Luimnigh. Fáte Luimnigh tá. Agus tinta go má Ollscoil Luimnigh an tam seo. Faoi bhrú. Ach tinta go deas a Cillian Doyle. Sin ceann seachad dó scríní. Smachtaí go deas a scríní. Chéadúr. Scríní tar faoi. Chéad ar chu scríní. Bhúil sí sin ar chlé agus heapan go bhfuil. Sin an Don Chair Wanans le Adam Scríní sa gáineal. Mítar rá. Chafar fannacht. Níor ein scór an. Mar sin bhna go leag an ein scór. Can she see the Lina Carcoig, Tinta Gadas and Thompson, Con Spain, and Nietzsche is give a Creanchin, Fotash Spain, Achrishon pass lava. August. Second Jabez and Fostach as a one flesh. The Trailach Augustasha Jack and Himrory and Thompson, Connor Dolan fairly Vincent. Master Peter Gimmer as a club. If we free kick a shot in it. August the passing law of a Diffrul, August and Chinna Gimmer as a goallist it. Nietzsche and this Fogan chance. Jack Leahy. Head score, I'm shoot. Jack Mairt, Rugger Puck, Shaska Coogiton. Jack Puck, Shaska move. I should then head chance again. And the puck in the Sarah. Leahy, Rabulla, Tashi Shin the Branu. Clay, August Tashi, meet Mission paid a Kumu, Ollscoil Luimnigh. August Gutish on your name chance for sig. DCU Dóchas Éireann. So Kevin Hogan, Concha Fada, and Sean Fogan a real point took his dach. Dish to Shees Gadas and Tomshik Darrell Langan. Fairlamiach Fotig, Ollscoil, Blockleag is Cian Bourne, Fair Nostery, Bourne Fossig Gimmot, past Lovig, Murphy Ishel, oh Sovel Mad at the Goulbode, Pabachi Mach, Dora counts over to Goulbode. August Conor Doyle. Well, Baden a Goulbode, a Hoval Japedishin. August a Hea Deiracht. DCU. Conor Doyle, Fairway Valle. Gortu Kusha Canasso, Gushin Fogun Chess a goal.
Ceaping mé méidir. Dar Murphy team what is gé déirecht an Dóireach Keens go ceap mar sí. Báte going on the hungry. Cilíonn Corcan fair. Seamus go bhile héil gur an conscious machtú sesin tamar lá chulaí. Fáte Ollscoil Luimnigh. Pass á gear. Deachar sin íana. Is na pass ní láva. Is come on úsadí. Cí mórn. Gerald gear. Dar Farrell. Fui rúd a Farrell pass Cluiche. DCU non chéad scór am siúnseo. Gan a chuúd na Cárthach. An a bhaidin teag Ollscoil Luimnigh. Agus am múach is Cian Boran. Boran, Starlish. Bert Starlish gimmer le Nostri. Ceann fáte as go dinta go Anthony Keedy ach tíra san áit tá fair. An Ganzi DCU gis na Bill Hughes. Ama Hughes took a fada. Ceann Don Sherach stachas ro Darren Murphy. Beit go brabach se go Donna Murphy. Donna Costa, und an chéad scór am siú. Bhí cheacamach bhfuil si go níl. Agus ní minic éice mu seo agus ní étar agul Cluiche cosint an tadach chuúmed. Agus 50 second Cárthach gan éon scór fósain. Chéad pacamach Conor Doyle. Took a fada. Ceann Cheachan ruach Cillian Doyle an brise. Well grúis an puck sír. Agus ceap go David O'Reilly chun puck sír sé. As chun duna hirhí. Agus tíir sé seans go Jack Leahy agus fecinn se beidir. An tíofa is puck amach. Chastáil fada. Ní hé go se furfan na tádach. Go rúní beg ní smú puckan íach fadan. Leahy péad chun múige. Ceann fuck slasa. Agus ceann fuck sír. Nach 7 ma Cárthach. Ceann bulteig Leahy dinta go deasaige. Agus in chéad scór fáte. Ag fear chorca go Ollscoil Luimnigh. Puckmach fad an tí an fork. Tintrí machas láva Dara Farrell. Bhí go se dáise dúfan se nasin is a seantan seag DCU. Scór am siú. Nach an tangáil níor sé intach. Agus is se slucí suas. Agus dinta go a ríiste Ollscoil Luimnigh. Faoin na sail sin seo. Pass láva éascaige ach ní thugann se deir fósa gimach leis. Réitir scuile leis. Cillian Doyle an tam se bhí frú. Fáte David O'Reilly. O'Reilly holchan cínis de cear slaachtamach. O'Reilly. Fósa gimach hí seantaige tar faoi. Agus bhlocáil dinta an tam sin. Ag Dylan Purcell. Agus beit go seanta up. Tar faoi scór an tam sin. Cian Boran. Boran ag an ceann sin smachtú an O'Reilly leis. Agus bhfuil fear Luimnigh. Leide díor ní. Fáte go lán tosach. Agus puck sír grúte. Agus sin an tíú ceann grúte up. Agus fear chun na chlár. James Doherty an tam sin. An grúte le puck sír. Agus tíir se seantaile. Go Jack Leahy. Agus chahar beidir méid sa feici an godí seo. Ollscoil Luimnigh cé go tastal íd an beidir hís tosú níos ár. Ní nach éon scór máin chlár an scór. Leahy builte go deasaige agus é sin builte an sasnan. Há fuck sír mar sin Jack Leahy. Agus Kevin Hogan as blá clear tucha sé fada. Tíbhar an fort a Dara Farrell gin ceann rúta léite go deasaig Cillian Doyle. Doyle sus fad an tíbhlíne dinta go deasaig David O'Reilly. Amig O'Reilly bhí heicmach scór aige. Agus tá sé sin chuir san sastan. Siimplí nach éfachtach. Agus an chéad scór an Mairt. Agus an bearna sin médaí ag Ollscoil Luimnigh. Ríiste le léamh an puck amach níos árna DCU Dóchas éireann go dtí seo. Bhíonn timirí ag DCU nach chun beidir filte nach fear tréimhse. Dinta go deas Colin Spain. Colin smachtaí go deas spás ag inis. Amig Spain ach le an ardú. Pass láv an ceann sin léite. Ciarmhacht Smith ach dhéanais í smachtú chéad smachtaín dóir. Nis tuda Screeney. Tango go deas ag Screeney. Conor Cleary gur brúcha Screeney fós ag imot. Screeney tarniú tíiste. Riail na buntaiste ige flick bag ach ní roiile leis an ceann sin am siú. Agus fiad a custans wá ag DCU. Agus éilíonn siad amach sa ceann ach níl gaiirí ló sibh na líor dá am siú. Agus Ciarmhacht Smith a duna go má an tógil se bhéir seo go dtí seo.
agus bist amach an Nathan Gill ferchon Chagúde agus puxí ar le gúte. Agus Cluiche go seach Ollscoil Luimnigh go dtí seo Nathan Gill. Ciarán Smith agus Darragh Langan. Gáile Corca agus Luimnigh. Tá sé gíte go go dtí seo agus sin anat tan beidir an forlovas. Ag Ollscoil Luimnigh. Nes leihí hís péide áil. Tíiste go le DCU ach an gáinse tíiste go le hain. Agus fecinn se bin ceón seo. I dúsgur chaid bhlach lia. Bí cheicmach sí soch fada a meisi soch crín. Bult teige. Sí tastal go Jack gáinse contoidach. Agus pebal sí sa gól agus tá sí míiste sa gól. Níl sam Wood, David O'Reilly tangwale ach tá sí míiste sa gól. Agus tá sé decha fin na sailse agus an ceo. Be Kevin Hogan. Dímach leis bhfuil DCU Dóchas Éireann inis an scór am seo péin. Spain is a go má. Tastin scór, tastin Ceannais. Spain fós go leis pe sí seo go háil má Sion. Í sinna mír yes. Agus ó fóríl. Tá go má Spain an seans chrothó hain. Pocmach sciúpi tóki, tá go deas an glahi. Tá lahi gimar go má. Tá lahi rolar chos an áde. Út an scór am seo. Tá sé seaacú into the fórne. Lahi. Oh, be sé dímach leis an gáin sin. Anna present agus Conor Doyle sa gúil. Pab na súl, Pocamach tócin, Ceann léite. Bhí cheicmach scór glaithín tam seo. Agus níl, agus sin cúpla ceann éimi ar fórín, chead a cín tamsa. Ceap go réit ar ceart, tháinig an cosandar trasnach níor mór na gceistan. Chead a cín cur mú, hína trí gan éon scór. Tasín scór na seo lads, bhlach lia. Ceann fada, grúte, agus I ríis Ciarán Smith, léite go deas aige. Fear láide go níos seo. Ceann trasnach fada. Conor White ceann fada. Léite Cleary an tam sin. Cleary in the chumán. Bill Hughes. Tá go deas ag Hughes, isteach láha. Ben Gachran, I bhí fenan na fianna. Tá mór an imi aige. Is an inn seo go dtí seo. David Riley fair. That slot fair na here vi. Ceann go háil in trasna. So Doherty fair chun nech lár. James Gur Casa cuirtú cúna. Chuoine sé chuoine leis pass láha ach an Ceann le na chumán. Agus Cillian Doyle ed na fríidir híomh láha Clay. Chúigi mar sin cur mú hína trí. Agus bhfuil decha beidir an láidireacht atá Ollscoil Luimnigh. Has a beidir scór ó las bhlach líal in héana sucú síos. Beidir gwych man scór an seo, sé Darragh Murphy. Murphy free rú. An oberdinte Chris O'Donnell fear pedárin. Murphy. Bulte tíblína. Scór glóte Murphy. Agus sin scór has to up. Darragh Murphy will tá sé sa míanachan. De mar iad le Loch Garman. Agus in Ceann sin. Tastal go dóte DCU. Beidir sucr sé sin tíosid. Fada ríis. Is deas in na puck na fada eceil. Tá go deas an tam seo ag Darragh Farrell. Farrell íseach nílis an tangolínta chéine. Will scór le DCU, bí chearcamach má tí sé crín. A sí imi haran trasna go lán tusach. Agus Donna Murphy, fear Cearlaí. Bhí sé sin gimmert le. On into the Rangers is Cárthach. Agus cháil siad in na Gaile Luchlan. Ach leis an furlah sa fád ag Ollscoil Luimnigh nach chead a chúlí níis. Puck má fada chuníiste. Cheamis go sí fósaiste. Agus míá Cillian Doyle an sin. Pass láha. Spain mar sin rééis an Ceann seo go denta go deas agus sin ceann glóte se sa spás. An gnis tá DCU Dóchas Éireann sucrí. Casan bag deas ag Darragh Murphy. Amach fáile Ted Dunn. Ciún go mágus í seo Dunn. Murphy ríist. Cormac deas atop. Ceann sin áir. Dachas máil in muir cúla. Murphy. Héis dúiseacht an seo go DCU. Agus lá scór ach pass deas ag Ted Dunn. Agus Bill Hughes a give it a shade, Ted Dunn a give it a híneag. Agus Donna Murphy cardzeg. Trúach up sin a hosa go. Cluiche de Éireann an Northern Húsid. Críomh na héide mar sin. Tá hiac sin na Cluiche Móra. Agus íon is a cool bug sin. Agus DCU tací go láidir tá fáte eise Ollscoil Luimnigh. Ciarán Grace. Grace fós a gimmart leis agus riad a buntais de fáte. Agus Ciarán Grace. Tá gimmart sin sin an na chlub i dippedáin.
Agus fágann seo beidir seanta Ollscoil Luimnigh sucrú síos a ríist. Agus hir a chúrin chuid na fórne go Jack Leahy. Peter fáte. Sa Ceannais seo agus chafórta se. Ní sé éascanna pucan na tíir seogail. Jack go hard agus í sin Haran Tasnan. Agus an bearna sin méid í ríist go hir a chúlín. Hogan, ben nog chuile pucamach mín tíobh sin. Na choman na hains fair Ollscoil Luimnigh a grún cin bór an ceanse. Bór fós gimar leis. Bór an go dasach fáil le dun. Te dun duine se darmad in stitar chuine leis agus fáte leis. Se an dachartán leis nó nach chultná an pas láva. Agus nar hit sé níos tá seantar húil an seomá ifan se de. John Murphy leis a cuinuid. Tóg sé faointe. Te go dasach Murphy. Ja hansa húil beidir ach ráil ceart beidir. Agus heapan go méid le banistíocht a DCU. Dóchas Éireann, sásta go má chuid siad fósta Cluiche seo. Mar héis denúmid, híon 3 gan 1 scór, chuúda mar 10, híon Carla Náidicad. Fáda grúte go deas, brise grúte, a bhfuil tá. Ciaran Gréisach, Réiteas Kildara, a rágur fic se go langan tala. Cluiche an Ollscoilte. Agus go dtí seo. Go dtí scór fáte gad am scríní, go mór an sellh im isteach na tó. Ní heastan bhaid ach sean amháin. Ceann se brise, agus ifa fear DCU Dóchas Éireann, niufa sé. Ceann se grúteige, tal se láidir. Dar Farrell. Farrell gur casad a híomh lá deise. Má chain se, le leachamon, Murphy, Luke. Ceann sin, be sé díime leis a ceann sin. Isteach a lábh Conor Doyle. Agus seansaigh Doyle is. Ollscoil Luimnigh chuir an sigh, ceann mór mílte fada. So David O'Reilly, san éir. Bise grúte. Fátig Jack Leahy, an ceann sin. Denta go deas ag Leahy. Agus ceanna le fátige. Agus tá fear chorc chuid go má. Agus a chéad cín fátige. Ní sam dearmad a cúlró. A cínta a chéad cín fátige. Fáda. Ciarfach Smith a Gerald Shees fear láideach a grúte eisiau DCU. Agus beidir gúsad se na euros in isar, an ceann sin contarteach, an ceann go deas. Seató Murphy, smachtaí go deas. Murphy, bhil an scór am siú. Dara, bhil sí sin a taistil, tá sí sin go hálainn. Agus a Dara Murphy din an taction an seo. An tíú cúlín. Péad an tíobh se gan fáca agus an ceann an tíobh eile. Agus a siad a cuineal, gríimar a glufa seo. Ceann sin Conor Doyle, suas glans a spéir, tá Tráchtaire sin teachta nuas. Grúte. Puck sér, á chóirtú aige, agus a fáte. Anthony Keedy, as Ormor Mori. Agus focus an slitter ag Jack Leahy. Agus, sin ceann sé go beidir ag Jack go dtí seo. Chéad cín fáte aige, ceann an Mairt agus 3 cín an na puck an na séra. Dílan siimplí aige, ceann sin siúlt aige agus tíra tuiste go na postaí. Agus inta go deas aige, Ionad sé. An nád a cúig. Is suas hain cían bórne éiris an ceann rótal, cáháid ar hain agus Dar Langan. Agus Leahy ríiste se cholát. Ceann sin tabhaisi go deas go scríní. A cháchos sin tintar scríní tam sin. I Conor Cleary, fáte eisiau gadam ar ríist. Adam gur Costa agus fáilt into Adam Screeney. Agus Conor Cleary bhí nóbar iachid into aige. Stop se Screeney fáil an chéad líróideach an sin an dáróir agus beidir neamúcha funne bhige. Test má go arbh óg as blog lia. Tá beidir ceann na homaní óga is ás tíd. Agus Leahy gur an Chúling a bharnis na chuid in na fórne ríist. Agus mar ríb an dá rial ríist an pas láva. Ní féidir an gná pas láva hort agus. Tá sé sin na feiceil orintí, gáir na hitsin timirí. Bulcín imirí hímpelart. Agus an puck amach, caiisiúil thar an lína cearcha cúig. Agus í se ar féidir an fórne agus gan dá ar an banisteachta.
Ní tunchar Ulmhór agus sin ina glufa. Lehi an Ceann átí sin go deas agus Aaron Trastan. Agus ó chuir sin ché chuna mú. Ní chuna chu mú aige. Agus an séú Ceann fát aige. Ceann grúta ní did go hálaigh Smith. Cíarhach was an air. Agus matú go mas an air fí láthad sa glufa seo go háidsna. An clufa fresher don Sraith Iomána Electric Ireland. Agus the puck amach al fada. Tá go má Cleary tam sin Conor Cleary. There's a mishnach. Agus focus on Ceann captí the Breathnach Hughes. Peter goes to the gear. Done against Darren Murphy also Spórt. No Dúir faoi. For more loaded at Bill Hughes. Hughes a bull in Ceann in a tangle rowing tuch. Beshi gar. Beidir na bach sí mach. Agus bishan sí. A chasin leite glad Luimnigh agus a fáte Rashig Cillian Doyle. Doyle. Did go mach fi vrú. Did go mach agus an vrú tam sin. Agus a fáte Rashig Boran. Boran go leis a chus an orde. Cian Boran fáte game after Queen or Hull. Cian Boran ó tarlin se han gramú dinta. Agus dar Langan an tam sin. An over dinta. Boran loaded. Díadach. Oh, sin dor go beidir lehant crohie. E Cian Boran as Nossery. Well, nog een check up bij Groch en Siu kan. Doyle en Tivelle. Bishop Grootse. Cian Moran. Hughes. Didn't take a dash I get. Spot throw heen. Tivelle of a Clegg is 14 times Ted Dunn. Ted Kuhn good shot. She near a dash. Test in the park. Cousins wild into Tamshin. A Glon Holy Luimnigh. Killian Corcoran. Keep Langan on Ceann Derek. Graham Ward. Colin Spain agus Beidir. Tífach an Irids in Tamsin Seachas Éireann Colin Spain teach go láideach. Ní don gur sé málaí seocht an Marí. Cosan tuáid Killian Corcoran. As na Shamroga. Corta Bui chá spáinte go réitor. Go Colin Spain. Agus a cínta go mé sé héin. Agus a leabhádar club agus chundé Adam Screeney cant le chéile Beidir in na seachtaine. You want to be anig the himnoir share chéile. Cluiche go gimar Ollscoil agus gunne chéile mar sin Seanta Jacob. Is bhfuil hín Ceann eile níor seo bhád eile tí híró. Agus bhfuil críochta sin is a gúil. Nu tuach sé gear Beidir cuairtú Adam Screeney boga. Ceap go dócha leathaí a hans. Ceann sin a taistil. Tá sí fada, tá sí Ionad. Will she Aaron Trastan? Shin score Ionad ar fádig Jack Leahy. Agus well, tá sé seací chur Aaron Trastan. Ach sin score lei. A lármín an nullag. Agus a beg noch nuach a slát an score ar fad. Agus an bharna sin médi go sé chuúí ríist ag Ollscoil Luimnigh. Agus ní bhain go dachar tam seo go bhríonach san níche slitir floch trom. Réitir Cárthach an slitir an tam seo. Agus beidir go pinceann na Rialacha bhééis an cumdó Gael Brennawir. An cabhaisteach nún rucach an Ceann seo donseach. Isteach zúlí lán tosach. Bristeach. Cleary goil síos ar slitir. Neáin leis fátig O'Reilly. O'Reilly roll an trom íceart. O'Reilly casa. Riad an buntaiste get níl. Faoi bhrú an obair dinta ag Bill Hughes an tam sin. Agus ceapan cinna Cárthach go réitir an tam sin. Tógh scoop Bill Hughes a réitir á. Brón an Bill an spot a míceart. Cluiche an ómíoch an oscailte an tainneamh go dtí seo. Tá nóid be Cluiche Ceannais chéblianna Electric Ireland pelle ar bonamánach. Agus sin na feiceile ar cheanal YouTube TG Cárthach. Hughes a bull in Ceann seo. Tá sin scór DCU nis an bhearna sin leidú Solomon Lehamhain. Fáte John, Ted John, faoi bhrú a Corcoran. Bert Famórs Cilchonne. Tinta go deas a cup. Mar fiocht ní leis an Ceann sin na ficus suas. Boran. Agus ríist. Sele fáte Rashig. Luimnigh, Leahy. Tá bhar se choláid. Seaachtaín sin slitir. Joe Kieran Grace. Grace a fánacht leis a cosans páte ag Moran. Grace ríist. Agus sin an dachra catún cumán úsáid.
Agus skill an héine an pass láve. Fáte Cíamóran, bulte tíblíine agus puck snása bhés an. Dar Langan tíbhile an fork, clogad glas ar tuna go má. Taile DCU Dóchas Éireann bhearn a leidú go trí cíineach. Médí mach ríist. Agus an cáin Scuiti bóbach ar aisig. DCU an cáin donseoch. Bise sí. Lá chúlaí fí bhrú. Naní ficasús an tam seo. Bol cí néimir ag tíos an decarí ficasús inis. Gantach í bána smúthán. Hín sé duine bit ar aisig an lá chúlaí ag Cillian Corcoran. Macha dro Grace. Sleánin Grace ach duine go deasige. Ach, fáte aisig can Spain over wáid ag Spain tam sin. Dara Farrell ag gurí ficasús ach ríist ar aisig Spain. Spain. Líor all ag an tsinnig is ag done. Done. Und an cáin ar Straston. Ilin Géir. Har an Straston. A hánig session ar fad an flickbeg. Colin Spain. Agus in chéad scór fád Ted Dunn sa glyfa seo. An dahat slot. Beisir de súd béisile. Tilaway. Chúlín. Bisir seo grúte. Ben Gahan. Denta go dáta Gahan agus. An frí bhrún se an tamsin agus. Agus well, an fysio an tíb seo. Ceaculór. Agus réitir aga puck séran agus. Agus an gnámú Breathnach. Ag Ben Gahan agus a fysio go isteach agus ceapan go isise fu an buile smú. Ach tá sí Ceaculór. Agus a fysio well tá Strasna. Agus dyna check cholan na Ceaculór. Well. Agus cuine bhfuil siad faoi an taobhann seach. Ceapan gúil a fysio Ceaculór agus an fysio well dyna check-up. Ach fágann se gúil puck séar an seo. Ag DCU Dóchas Éireann. Agus ceapan múl dul mórm. Bhfuil an chead chéad éireach beidir puck séar scórála. Ag Donna Murphy. Fearrtá a bhí Ireland's Fittest Family at RT. Bhfuil an cáin seach an airs an Straston. Chúlín in fórne, mu de tarnt le hama. Cáin se cinnach mar se annach ar airs. Bultige, bhfuil sí an, tá sí an scór fad ag Murphy agus i chéad éireacht aige ó puck na séra. Tenta go deasige agus i chéad puck séar fáte ag Cárthach. Conor Doyle, ceann se fada, machchad dro Murphy's not a bhí se. Cáil teacup sna sáilte. Bhí ceach mar cham an tam seo. Conor White. Conor White danse second amháin. Fáte aisig White. Pass lávach a ríist. Tam sin Cillian Doyle. Seilagach leis líorad. Cíamóran tenta go maige. Gur Dunn am shoot. Tenta go das. Ted gur síos ar slitter. Crua. Doyle bertas Kilchunne. Lahí fear chorca. Tenta go das agus well. Gramú dearnach go an tam sin nach an réitir scí leis. Beidir muir tíblína cheartach tá ceantar chuntach bhfuil cool an seo Ollscoil Luimnigh. Cool bud a dail leis hit na hasa. Agus an tá leis. Agus nacht takeíocht agus lapáisteachta Ollscoil Luimnigh ní hása sé gáinteach. Ní slitar mí. Takar súta bheith choláitin seo. Le férs go dáilinn tá a salach faoi go dtí seo. Fáte go bach clang an tal a ríist agus nuair seo. Cian Grace. Ní mudí a tála go hiarán go dtí seo. Feithir padáin, ceann sin bulte ag Bill Hughes. Fada. Ciaran Líras chuisteach fada an tamar fad. Langan, gimar go má. Smith, Langan agus Gill, go háirt Smith agus Langan gimar go má. Conor Doyle, ceann fada ag Doyle. David O'Reilly, Fermo Lordid. Biste síos ag a hain, go das ag O'Reilly. Frí bhrúig Dylan Purcell. Riley Cossinger híomh ná bh clé. Ceann sin, láithíonn sé dearmad ar slitir fáte aige. Tá seantar chúlaige. Tugann se pass ag Gramú Lordid. Agus a réitirá gur bhrúiseach an cín. Agus Ivan Bulger an tam sin sás leis. Jack Lahí, hís gortaí. Agus an Gramú sin achos na Gramach í beidir ecins muid a bhí cuntspóideach a gcuirsaí cumógaí. Nar hasan imreoir amháin agus fearrlachal ina tro. Beidir go chearcmach Lahí éis an passwords.
Ceannais beidir sampla ságan pas láva. Tá me gná pas láva cheapnig Jack Leahy in sin hín pas mí híh láva deise. A fa haar casa híh láva clé. Agus an corpa woga. Ach go leor dína tá brenn in na Cluiche an chéadú leis na Rialacha nua. Tá rínta héag na himróí seo, sé an cúig go bóta cub. Agus in chéad bóta anáisteach ar fád thug sé písa ar imnoí. Agus go leor na himnoí a mó idir an dá lína 65 ach Cluiche seo le féilte. Tá na puc namach a ghol fada agus Cara cúig beidir séisiir hís faoi sin a bhéid. Chéad a chúlín idir fáine, díreach tríoch nua ben na cáte. Agus an bhí Ollscoil Luimnigh híana trí gan éon scór an cín. Gan éon dawte réalt na Cluiche go dtí se chéad le Jack Leahy seachcín aige. Ón híana hochtin agus David O'Reilly sé gan le. Agus Cluiche má oscailte. Agus tá sé fád ní fúdin seo ná clia. Agus be le banistíochta UL a goibheadh mé Jack Leahy ná fad, tá sé ceach leor. Bill Hughes, fad a hainse. As an áte tá fearr Ollscoil Luimnigh agus an ceantar bhí sé sin feicealach agus róéisceile a sin eiceal. Dinta go as a cub, Mairt yasan seo. Ben Miller, Spóirt, gan na himnoí óga a Spóirt tá gimar cumá. Tóchaí má mach raibh gimar sin siar leis a glob. Bob cín imnoí, Doyle girl she said. Grace girl she's a fáte leis Kieran Grace. The skillig a bhar would score again. An tá sin Haran Sasson, scored as. Agus well níos Dina Robbie nach rudí tarlúgat ober chrua. Agus in ceansin Haran Sasson. Baran go chuúní méid iris. Will DCU Dóchas an score le am siú. Cian Moran. Langan leis Shane. Amage. In the Chumon. Corcoran. Costancha. Keenstop. Níos mú pucáil fada. Na Cluiche se tenta go hall in sin air. Ag Dylan Purcell. Purcell. Ceanse Doncherach. Born ag an ceanse am siú. Smith to the Gasset board, Mr. Shanta Hole and Troy DCU, my in low, Foss again with the born, Kasha Alishul, block Alinta, Darrell Langan, Kroga, Agus stop leis a Doracul. Agus Dor lehantar chuúlaigh DCU Dóchas Éireann, agus Darrell Langan, Lárnach I Gusins and Dóchas. Agus fair Vonalín I gimmer cumá. Club a rú cuimh idir bhánacht na héireann. Bhíonn Chicaite, Parker Chrócaí. Nach seansa le ag Donna Murphy. Bhí ar na laidú sa mé leathamán. Cán aige ó focsír. Éon agus Darren versa go gimar cumá. Mai lob Shelváil, ceanse builte. Bhfuil sí taistil ach tá sí míchrín. Agus le hamar Sristein, agus go Harb a tainehach. Áta bhí Ollscoil Luimnigh híana tí, gan éon scór an cín. Tháinig DCU Dóchas Éireann leis. Agus éidir a bhearnú leidir go cúil amháin. Ach sé Jack Leahy réalta chéad le, agus seaachúlín ar fád fátaige. Agus sneáíide an difriot. Agus Ollscoil Luimnigh chun cín ag le hama. Bé muid an eiste sé dáirle ach ag le hama. Híana ní atá Ollscoil Luimnigh DCU Dóchas Éireann 9-7. Fátaigh Ollscoil Luimnigh agus Cian Bourne fear Nostery. Bourne fós a gimocht. Past Láveg Murphy. Murphy Ishul. Sábal má de gúlbáda. Pebblí mach. Dara count sábal to gúlbáda. So is fad an tíbhlíne. Denta go dásigh David O'Reilly. Amig O'Reilly. Bhí heic mar scór aige. Agus tá sé sin chuir Harrison Saston. Shimply. Nach éfa. Bult aige. Sí tastal go Jack Concha Kuntartach. Agus Pebblí sa goal. Agus tá sí mís a goal. Níl sam Wood. David O'Reilly. Murphy free route. An over dinta Chris O'Donnell for Doran. Murphy. Bulta Tivlina, score glótig Murphy. Agus sin Farrell Ishilach, nílis tangolínta hína. Score like DCU, bí cheircamach, matí sé crín. A síimi, Haran Saston go lán tusach. Agus Donna Murphy, amach fáile Ted Dunn, ciúng agus Isha Dunn. Murphy ríist, Cormac dasat up. Conjanor, dachas málin weir coola, Murphy. His two shift over.
agus nar hitse nista seantar húil an seomá ifan da Donna Murphy leis a cuiinúid tóg se faointe te go deasig Murphy bis se grúte fátig Jack Leahy an cean sin tenta go deasig Leahy agus ceanna le fátige smachtaí go deas Murphy úte an scór am siú Dara will she sin a taistil tá sí sin go hálainn agus a Dara Murphy din an tain Líor's all again sin agus Zachig done und an cean Haran Staston Ilin Year Haran Staston a hánig se sin ar fad go cheese a fáte leis Kieran Grace the skillig of Versha would score again an tá sin Haran Staston score das agus Kieran cean am shoot Smith sit agus as board is the chance hole and try DCU my in low forcing him up to board Cash Alishal block Alintach Dara Langen Kroger
Flash. Tam shot Spain. Cuirtú pucks here. Ach an ceann sin fáilte. Agus Cillian Doyle is Conor Mairt to the gama. Conor Mairt is tipper orange fair. Anwa gimmert cuasaí soccer chama. Panel fuio ish na héireann. Mar sin cuasaí pelle soccer agus amont. Ach fágan tre seo seans eile. Ag Jack Leahy. Agus chuir sé seo 8 pointige. Róhain. Agus díadach an tús a bhí Ollscoil Luimnigh. Bultige. Ceann sé go bhí a trúna. Agus níor se gáil an ceann sin chuir mú. Hogan, fada. Mar chas seáil, don líon na Rialacha. Mar tib tíadach éisteach se lang an tenta go háling ag an tamsin. Smith. Aaron se trúna me himra. Agus sin léit an tamsin ag go Riley. Agus Keedy fós gimot. Bí ceach má scóra tá Keedy. Well, Farrell gúil tres míonna chan. Far Oran Marmiori. Ceann na clubbaní is smú faoi is in gáile. Who siad críomh miniú na bliana seo na droichead a chláirín. Is Aaron Nyland gimmer droichead a chláirín nach Oran Marmiori grúchtar an ceann sin. Tá go má agus tí ceachmach bog sneas an seoga DCU Dóchas Éireann. Agus well, mí cinnteach an muir tú lína, well bhín ceann sin. It's going to réitear níor an ráig a héanach. Is go DCU Dóchas Éireann cheartmach an ceann sin. Agus heapin bhfuil sé ceartaigh réitear. Ceartaige. Colin Spain, leis an ceann se hógeal. Ceann se ísio, contarteach. Agus praban si, steach a fada se gúlbore. Conor Doyle. Cínte, ach dinta go deas a Conor Doyle ach, beth go ceann se dáinsearach. Ceach go sin íon na lár na parke. Ach dinta go má tam se Conor Martin, fair hippadáin. Martin a flicktas, Nathan Gill. Ceann mór mílta fada Gill, me si róada. Agus cheapin go mé. Nathan, not from there now, come on, lose your head. Agus, modelle, dan is na Cluiche. Níl srían leis na Ionad, mar sin beisi a siach sta Peter, go tromús go tréan. Ach an bhrána se go sé chúlín. Smith, gramú láidir. Ceappa go méidir ba pucsaí an tamsin, níon de réitear. Agus siad an Peter an is meas a fína Cluiche seo. Scrum seach, dachar fá réiles. Ceapach Smith a gur trí a slitter. DCU Dóchas Éireann cúpa scóir. Tenta go deas, tenta go hála, fáte Colin Spain. Spanish, penalty tíiste, tá spás tíiste. Main loba chuirsteach. Fáteach tenta má go lán chúlaí. A chaibhinn sa déhain. Agus Murphy grútar an pucsaír. Míála Cillian Corcoran an tam sin. Ach, an trú Murphy. Is go chumsa Murphy's out. Luke ag 30, Donna Cardeg ag Dara ag 20. Ach, sure Donna. Agus scór tá tastal ó DCU Dóchas Éireann agus cheann Cárthach an scór fáte cup sa dáir le. Ceantar bultige ar an tastan, bhar na leidí ríist. Hála go meach cool a tasta ob ag gama cínt. Sa Cluiche seo. Conor Doyle top go meach fádaige, tá sí seo ard. Agus Riley gear fáte Leahy. Jack bulte a tíb líne, bulte a tíb an lábh deise, ach bulte ar clé. Ach, na bheith fér tó, ní mór an chumú aige. An gachan fear na fianna, na cínta gur sé tíim ach beidir, na roiid lo, Cluiche Canis lein rota, fáte Cian Boran. Boran, ceann se contateach cool bora, tá sí dermadaí cool seo, tá cool! Ag Luke Murphy, agus well bin sin, cool beidir thuachad asisiid sa Cluiche. Agus botún de Conor Doyle ach, mar lúma le Kevin Hogan sa géad le, tá ceoin seo beidir nach le bra ar a scáilán. Agus Luke Murphy, well cé gur hit se. Hanga se lé, agus tí chúlín idir na fórnanis. Conor Doyle ceann mór míte fada. Briste, léite, fáte ag DCU. Nis seo Dara Farrell. Dara, tenta go má, gramú snágal in Nathan Gill. Tá Farrell an scór am siú, a bhfuil ceann sin. Le leachomán, is leor é ar an tastan. An scór ar fad.
Ag Dara Farrell, Farrell Garman. Agus an Ishta Cluiche. Agus Tóki Capin. Conor Doyle. Agus Chadam and Hamsha. Momentum go bheith gan an Ishla. DCU Dóchas Éireann Ceannais. Agus Cool. Fad and Hamsha. Briste, Leite. Hamsha Bill Hughes, a Horatio. Agus Yappa go Cart, Cian Moore and Tat. I'll give you a squeal to Shach Zero Della. Jack Leahy. Agus that Ritter. Arogas. Kildara. Means Cliffy. A Google lines into get. Agus is Sraith Vicky Goon. I don't know Kildara Hain. We know Cliffy Ceannais. Oman Kildara, man, Dollamore. I should have fires Kirk up. Agus Jack Leahy. I want to puck in the Sirach. If you want to motion, over what's into get. The chase going to love a Hunyal. Tidham and Chop. She's on Dassage, on Hreen, on Shimply, on Eifachtoch. Agus Fragri Dashnish Egg. Ollscoil Luimnigh. Agus only the Tiastach and Tivalling and Fork. Agus Tomrin Team Nori Egg DCU Dóchas Éireann Tráchtaire. Agus Feckin go over a shot. Cian Moore Fogaport Nimmer even lead egg. Éireann Tráchtaire. Agus then we'll check here the Tráchtaire. Even lead egg Shna. Donald Shirley as he volume come up. Fair in the penalty for Ishin. Tassim Rudikins. Unshot DCU first and cool, which is non togilet. Feckamalin. Concha Fada. Late Shirley into the Gamage. And that's actually not the law of Tashi. Darmody. Agus 40 actually David O'Reilly. Score Tassel. Score 40. Agus Buttoon. He fades a Buttoon in a Cluiche Ceannais na Éireann. Agus fair to Shirley vi je Tráchtaire agus vi shall brand TV go vork an voortant vi de fiche tekkie sterk DCU gema. Sean Robbie Delaney is coming the Shelmaliers. Fantastic Riley on Tokila Riley fair in the Hervey. Fought to go in Concha Ishel. Ta became a good boy. Ta Terglash. Kevin Hogan, Misha Thompson, Spain. Gunny Gamal Leo at Spain. Smachty Das and Thompson, Demo Corcoran. Shan Concha. Leahy. Jackie Girl Himpel. Kasha Flickback Dash is Gumon. Born a Gira Hunyal. Spain, Tarny Tasna. Agus Kinna Ace and Thompson, Igarator. Agus Fiona Capin Gullis. Colin Spain, Thompson. Richard Tasna, Ed Gumon. Agus. Even Stephen D. Tráchtaire as Tipperdarn, agus Capin. Good Stephen D. Agus Conor Mairt na vertical Gimmert. Cluiche Ceannais Pelle. Fuish Tipperdarn. Agus Dele Shachtene. Hein agus Conor Martin, agus Chris O'Donnell Hain, Obal to Pelle Mert. Should Leahy. Leahy, Conchin, Tashi, Zidach Tishtugan Posta, score Das, Roik Das Hagir Gonchin. Agus Le Ferrell Siga. Ollscoil Luimnigh, Tashi Haitian score in the Shinner Agartanish. Agus David Tráchtaire, Etiatastach, Faris Tipperdarn, agus Mascon Das. Couldn't hear V. Galia, Luimnigh, Tipperdarn. Get a Fogel Port Nimra. Agus Ferrell Tipperdarn, Kieran Grace. Eshin, Fogel Port Nimra, Stephen D. Tráchtaire. Agus le fair to Ollscoil Luimnigh more fecking go Adam Screeny. Agus basically Rudma. I've got your fecking on Latch and Darrell Langan. On Tokilish. Come on, Shavar Riley. Fair in that slot. Gimachlesh. Fanachlesh Gramu. Spanish Fativ Love Clay. Agus in Concha the Heave Love Desher Gonhul. Hulin. Agus basically Vekam with the Nish. Means can the Himmery fill a share in the Puck in the Mach. Conscious Sunkbags a dream. Late 40 fair DCU. Non-squam shoot Robbie Delaney. Delaney Casa.
Couple Cluiche Kentucky, tá leis. Agus puck strasí check mar DCU Dóchas Éireann is tá. Agus tugad Colin Spain in Ceannais. Oh, denta go deas Spain Ceannais contadeach. Ceannais fada, nisisi. Blishe, denta go má Corcoran. Gramú Lord, agus puck Searmach. Agus Cillian Corcoran. And the Shamroga. Ballyhale, Anawa. I'm sure Farta give a Kirwak Smith as Corca. Smith. Fada. So O'Reilly. Fisher she's Fostig O'Reilly will talk. Don't think it's asked again. Going to get Casa, even of a clay. O'Reilly Liachamon. Amach. Data score. Jahan Vlockal Denton Thompson. Sweeney. Limitach a gear. Edish gear. Score. I'm sure Bain. Butler Blockal it. Near Blockal to Glyph shot. Angus Bulky Nimmer and T-Vel and Fork. Angus Cahan Rater Havistach. Zeidele DCU Dóchas Éireann Bhearn sin leid go Rialacha. Ní mar sin score ó chin. Den Trachtaire go das a cuatú. Anthony Keedy. Keedy, ní éidir sin Ceannais fixú Born gur cheese. Born láidid, den go má Casancha. Gramú Láidin Thompson a Cillian Doyle. Keedy Gerald cheese, clugad Bon. Na líras hallach nis Caha DCU Dóchas Éireann cúpa Ceannais Rutal. Fatid Ash. Stephen D. Dinna Gadas, Shniro Das Screeny. Ach, Dinta Gaman, Thompson, Connor Cleary. Cleary Dinna Gaman. Delaney Foss. Yeah, come on, nach late. Big bin not, it's massive on the puck on the. Will Cusker the pass Lovishin. And Dakin Ceannais for Safada. Lanigan, Nish Screeny. Laballa, Amig Screeny. Team Lova Disha. Fought to get. Angus Farta Gimmer Kuhn. When stuck it. Farmarshin. Nachunal Kuhn go Clifford Fad. Chance one, Harn Saston. The affairs got Connor Cleary. Could indeed to his vertical. Chris O'Donnell captain of Vira Workal, Glyph Ceannais na Hayden Cup Breathnach. Shin Leite, Bill Hughes. So he's in the Gama. Tassin scoring the show DCU. Yeah, up at Cup. Up at Foster's in the Cup. Connor Dolan. Shin Leordal. Nish Baby to Spóirt and shot. Egg Murphy. Tomsha Luke. Luke Foster game at Lesh, Queen or Hole, Kasha, Queen or Hole, Luke Murphy, real the bunt touched it. As well. Can we be just Sinecula, Cillian Corcoran. Shamarta, Cafrayana. Shea Coolin into the Fornia. See them with Day Katze. John Murphy, how long ago Dóchas a Fuinte, Lesh an Ilincha, and Dakadish and Hunalishal. With Nyaka McCartan, Nyaka. Dóchas Fuinte, Ceannais go. That's it. Benach Zenuma, the first day score. Shin Ceannais Tastal. Angus only the Elitistach. I'm sure DCU. Angus Con Spain or Shasta Tosia. Angus if it ficking in Sir Stashna. Sam Byrne. Angus a fog partner with Dara Murphy. Dara couple cooling all into Gaidla. Ach, Zakrachti a couple better Shevna Pellet. Ashton Sam Byrne Satterstach. Colin Spain or Stach. Celine Lawn Tussach. Ashton Fire taking more command. Dara Langan. Smith, Leshane, Kirwak. Ostlin Chanaguli. Oh, Ceannais don't chair my Lahiol. He's don't chair my Fotic Screeny. Dosabug. Cárthach love a clay. For Shan Connella, leave love a dish. Ceannais, Tamisha Kepa good Jimmy Moo. Ta. Tangolchin, Glote Fad. Cárthach Mairt and Shell Fotic. Zimmer Gertie and T-Vel and Fork. I guess he happened to be it. Dolan ton. A drone thief shot. He's good. Don't Sweeney hunky stach.
Réitear déna cínte. Agus hína cúideag le hína de. Chúg chúlín. Agus mú le balla. Títe dána, chúg chúlín atrib. Will DCU Dóchas Éireann an tíocht leis, tá Berta go an tíomh seo. Fáte leis a cub. Tá sé faoi bhrún tamar fad. Hína scóinte chu éasca. Smith déna go má. Cúpla cos céim tóg Smith. Can se bhaid in Slitter béidir seachas pas lábha. Boring gur trísa Slitter. No, bud dinta Conor Martin. Conor Martin déna go má, rionna buntaiste. Martin déna go má, agus a héana agus Cillian Doyle cínte gimar go má lá na parke. Agus fear hippadárin. Agus fágann seo. Puxí rilig Jack. Agus for sé ceann. Níos fuide amach sa géad le. Ceaping béidir go dúir sé fin na postí. Tá spás amach ri bheith scríní. Tá sin clúdaí an tam sin ag Conor Dolan. Lehinan. Buile mór le cumán begáil. A sí sin a taistil. Tá sí sin go háil in ar fad. Ag Jack Leahy. Agus sin scórnaí. A bhrisint crí. Fórneile. Agus óna díal saisteach. Ben Whitty. Fear mór láidir. Saisteach Ollscoil Luimnigh. Súan céthúchas amach. Agus ceaping Anthony Keedy tán. Sé go Divan. Agus Ben Whitty. A tíocht isteach. Mítar sásta ágan Anthony Keedy tíbheile, be sé fórsaí hart an tíbheile. Ceann gear, ní minic a chuin go cúpla can sa géad le. Ní DCU Conor Dolan go má, sús fad na tíomhlíne. Déanta go dáas ag Murphy tíiste. Luke, Songs a Dream. Agus in difricht atá a chun tú lábhmach. Nús ón Cody. Le Cárthach bheits ón Cody gimmert a gríomh Vicky gún. Murphy ag Éireann bhear na leid go chúchúí níos. Simon Green mála atá breanúir glufa seo agus na Rialacha nuan. Péidir dúir se faoi dear na pucan amach, mar tá gleocha mí fada. Gnéithe gear a chun ceann sin fada agus thar an trasán ag Murphy. Na híine ag le híana na séideag. Ceann sé isteach do lábha cían Boran, déanta go hálaí ar Boran. Dráchaí ar fad go le nás na rí, ceann se contarteach. Bhí sé síos ag lá chúlaí, péidir go raibh sí go Spain. Spain agus Murphy guríáil. Bishop, Smith, he's on, láidir. Fáte DCU Dóchas Éireann. Can Spain, imisteach mar lán tosach. Spain, iris níos an pass lábh úsáid. Ach, gún se puc séir, agus seantach DCU níos an bhear na leid go chéad a chúlín. Agus Murphy leis ceann se ógeal. Go leogan na scórnaí fátaige. Mata DCU nan an bhear na leid go trí chúlín ríist gan písa. Tá chead cín an. Ina séideag mar le híana dóiag. Éanam a déag fácaí. Agus na Rialacha nua, can striúil thar lína cearcha cuaig. Agus an pass lábha ní féidir sean pass lábha úsáid. Lábha úsáid, nó díach go chomáin. Ceann se builte. Macha dó Riley, Ardin Riley, cúteag Boran. Boran duine go má. Bill Hughes. Cluiche Hughes, Stachel Lorbuil, Déta score van Cup, DCU, chud gear íst, gléite Langan. Agus béidir pass amháin an Yumuka. Conor Martin girl she's a shitter to she 4, ní te. Dar Farrell, well she should mirror tucht, she counter tucht a leid. Agus ma praban she, nervo chudoch, agus imir yesh. Agus Shelver fáteag DCU le couple núman béid nach bin an cinna Cárthach Farrell agus a builte an tíomhlíne. Agus Conor Doyle. Doyle tango líntach leis ceann sin. Bishop agus a grút an tam sin ag Ollscoil Luimnigh. Stephen D.
Fós a gimar leis, ní fé leis an pass láva, tíad chun na chomán, út sin ar an trastan, ní dom gohfuil. Agus Kevin Hogan sásta. Scuile lei. Ceann gear, agus a léite, Leahy. Leahy's a gomán is tá seanta go béid an Cluiche ar nú. Leahy, haar an trastan, tóg sé faointe. Críochta go deas, tíomh láva clé. Agus ceann eile. Agus sin dáintear le roll gear. Is imi gear an tamsin. Sweeney, Freevrú, Sweeney cúpla coscéim tógéige, tá luas faoi. Fós a gimach leis. Níor spás croiige, an passion Carcaglior, tíad chun gomán. Fásta tamseo, Dara Farrell. Farrell Freevrú, ach rial bon tuiste. Agus tá pass láva tíad chun gomán Carcaglior, agus is deas eiceáil. Agus cínte níl an dom faoi nach bhecin muid éigean imir a caithean slitir. Ba sé simú, ma cínte go mé cumú a scail a cant le béid na banistóirs rint na himirí. Agus aseolalas áil faoin na clufií seo. Agus na rialacha nua. Agus cumann an lads seo, gceann Sraith Iomána, Sraith Electric Ireland, Ceann Bultig Murphy, ar an trasnan. Chéad a chuúlaí ríist, hína seateach, hína trídeag. Agus bhreatha go bhfuil corcinúnach fós an imirtí glufa seo. Fithe dó caite. Dóile gur fada. Tá sé mí fada, ceann sin teangol bhád níos áige. Grúte, brise. Dóile gur cheese. Dena go máin Cillian. Freevrú ag fearlas Kilchunne. Dóile casa, léargus áil ach ceann sin áard. Ag gur a leabhór lá na parki Conor Mairt am siú. Níl leis. Sin níor dá, nis Cian Bourne, tá luas ag Bourne. Níl teangol ceann sin. Cian, sin an scór am siú. A bhearn leid go trí Cian, in ceann sin áard a Cian. Would she hard Cessna and we're cool sauce. August see Hulin in the Cárthach here in the Shottig. August Cian Bourne. Fair Nosnery. Hard Cessna. August see Cian Benach has a Kate of it. Like DCU Dóchas Éireann. Nish for Fagger Guel. Ollscoil Luimnigh. Better go in Tom shot. Send Butler. Dermot at a Schlitter. Ceann Burt low page with a Darren Langan. Solas Beidir Carasso. Tasha Dakin shot. Sunks a dream. Cárthach Rator. We're in the bun touched it. Angus Puck Sear Bug Gama on the custom Toriach and Rator. Cart. His knee faded at Shansley Marsharka. Jack Leahy. Agus ceapan go bud an Dara ceann déag a bhés aige. Maith leis an ceanteach ar thar sin teastáin. Nach an rud tábhachtí ró an bhearna sin a bhéadú go chéad a chuúlaíonn ríist. Leahy, Íseal, Crua, thar an teastáin. Can éon doubt an ceann sin. Agus bhfuil béis go dtíine a breanú ar glufa se rá cífan nach an scríí do puck na séir sin an fá Leahy ar aus ar fad an díal teatrteach go DCU Dóchas Éireann. Cá sé rud cinnte síal, ní an dó faoinis. Ceann gear agus an ceann sin chunta deach tiltte go más an air. Agus locht takeíochta is op bainisteachta Ollscoil Luimnigh míás is ceann sin an deachan an ceann sin. Thuirt leis tú seasa agus tá chuntar de bhaint leis. Is gear síos sa gáineal. Cuirtú Spain agus a cuirtú Ted Dunn, Ionad Low agus Darren Langan áchla fiige. Martin along the parket. To the Gadasig Martin. The lad of him brick flick bug. You're Doyle. Doyle. Fought Dasha Bourne to the Gamad Cian. Girl cheese on over Doyle. Doyle is Martin go cruel on the parket. And gets puck shots his on Ollscoil Luimnigh.
Agus Cillian Doyle hooks an puck Ceannais seo Kilchunne. Of Harvest Aaron Emeralds. Here an Ionad. Here a Fuinte. Dedagadasig Doyle, Tasna. We'll draw O'Reilly. O'Reilly, Ger Cossett even over Clay and Tamerfad. Dedagadasig will score and Charles Luimnigh. Butler. Tashi Yard, would she go? Tashi Gar. Dedagadasig Kevin Hogan. Yeah, Tom again. I guess. Timo go come on. Dedagadasig Ní Oileann. Ted Dunn and Conchin. I guess Conor Martin on Toikila Cillian Doyle. I guess Conor Martin along the park. Agus Doyle hooks in Concha. Concha gloats her fad, roll out a bit. Cleary holds Tasna. Screeny free Vroo. Cleary didn't go out, he finished past Lova. Yeah, come on. Agus Ivan Bulger, girl, she's a Lerods, Tallish. Kasha plan nog een keen. Jas, zet ik al aan Lova, Born. Groeboes uit Ege. Born voor zich out. Born, Shasta Gagnel. Should not score, I'm sure. Shot. Ted Dunn. Dunn a brand new t-shirt. Nish bit good chance to go. Ted Dunn. Kasha Queen or Cool. Force again with Dunn. You finish Toddy and pass Lova. Can't pass Lova. Yeah, come on. Basically, neighbor shit. Force again with Cluiche. DCU Dóchas Éireann Curtu Cool. Hij richt en klogged Gorham Glashen. Dara Langen. En shot Gachot. Ben Miller didn't go on. Tom shot. Jack Leahy richt here in the lane. Smith. Substitution Tivline. Bill Hughes. Graham Egan Thompson. Emery Tashtaka loaded. Yalov. Fosse John Murphy. John Fosse came out. Fivru. Murphy Concha Contoch. Ach, Pesci Ceannais. We mag rock Ceannais. Conor Doyle. Doyle Gamor and Rowe again. My Munchin to Farla Shane and Anzi DCU. John Robbie Delaney. Oh, Delaney is Bert to Euro Cup. I guess we Henry Krogan Thompson. I guess Shanty DCU wager score a whole goal. Hurtsi keen on. On with Focky. In Hochtek in the Cárthach. I guess this puck Sierra shot. Aha, Humortus is in the front shot. Cliffy Canis Peller or Bun. P.O. But Abba Morach. I think on Omona. Tonight, Rini Hian, Sraith Freshers, Rialacha Nua, and Comortis Ceannais, and we're in Torah Ceannais, let's the puck in the Sarah Murphy, Ta. So the gas again, see Julien on. I guess that's the cool, a honey point in the night, Data Haim Tarlu. Nuch a second gone on. How long a maiden you not score one at Ollscoil Luimnigh. Conor Doyle, Gerhol Fada, Kasha Fada, took a shot. Don Langen. Langen, Ashen late to get that to Conor Dolan. Dolan, Gary Concha, Stafada, Con Spain. Plabashiga Spain. Ben Miller, Gerbrucher, Bertus, Ivalach, Ashen late, and Tom Shag, Dentagamal, Conor Martin. Martin Fivru. Dentagamal, Idincha, Shanano, but Conor Martin. Agus Bay, Dickabinan. Puck Sear, Ruach and Cliffish, Ollscoil Luimnigh. Agus fear Tochama, a Cursi Soccer, is Cursi Pellet. Cliffy Canis get Pellet. Did a shot in it. One shot Cliffy Canis na Hayden. Ege Nocht. Agus gan na Himmelary Breathnach Lechele o. Meer of over. Don't know if Gabriel. Deshi into Chashaf in the Silchen shot. Fifty second going on. Don't go Mairt am Kuta Gortil and Mairt. Pucks here. Lena Cárthach Cúghain. Eglahi. Shakan Harn Saston on Eleanor did it. Tosk ma wouldn't just saw Creena shot. Beshi saw Fada Howla. I guess Keente. She show more score on the board. She happy goal. How can they get? She Fada. And need she saw Fada. Contra down chair. Pishin she. Screeny. Curtu score. Niwoba score. Ama Heinchi.
Tá sé brúta amach an Thompson. Stephen D. Freevrú, achos into the DCU Dóchas Éireann. Non sel fel y wall. Imnor yn gyr Chisa. Caifrint gygeir. In the dirty ball now, come on. Nir taloshin, tuk si mach a screeny. Gramu loaded. Imnor I reached the ma, fought it actually DCU. Mach fadla Doyle. Armagh Doyle. Would she creeny Dolm Goil? Will she Neil? I'll get see Chulin Bates got chance one ele. DCU. Dóchas Éireann. Cashit cool all. Nu the one gam goed to Gortibi. Gramu loaded fought in chin. After Spóirt and DCU. Would you not leave it for start? Should I Robbie Delaney? Constance became a Smith and chin. Ta Smith on. Agus Kierawak Smith as Kirka. Machig fair hippodoran. Martin. Score on it. Screeny is going down. Cooley one foot to get the door that. Screeny. Curti passing. Martin. Will Martin on score? I'm shoot. Be careful. Conor Martin. Haran Sasson. There's a boo hook you to go Ollscoil Luimnigh. Tashi Haran Sasson. Here Cooley into the phone yet. Agus Conor Martin. Then the gas again. Score whole girl. Breathnach get past the horse. Ni your Gaulish. Nish fought Ash. Breathnach will DCU create foes. Some burn. Shahi Spain. After the Gaman Thompson. Chris O'Donnell. Farrell Stipadoran. Farrell Vince Gimmerpel. Smith. Kiwak. Olfada. O'Reilly. Then the Gamaga O'Reilly. You're chef in the post. He will have a claim. I Lesh. Curti pucks here. Real buntage they get tall. Agus be Jack a good shot in Cluiche Lesh a glyph shot. Agus David O'Reilly is coming in here V. Maybe open the gap of the tastal. Cluff a Harvard Tanjavach. Again to come in the phone shot. Cárthach hele. It's a grief Chama. Agus Lahi will in Niente for Lesh and Tom shot. Keda Chulin. Agus Hanum and Agus Cárthach cook second gam. Kuti Gorte Kate. Agus Mairt as Kildara Capin. The recent score showing me Haran Saston. Lahi relation Gajoga. Kion one Hoshamun Kekion. A Hashin Har a Creen. As Cholot. Kionu on the paid of Gorach. Come with Fishin. Agus a re-4. Tushkrev Lockleigh. She had Luimnigh Captain Yavis Chalawale. Agus a Lansasta. Agus Bonichan Lodjach Toss a Gullishte. Filahid. From Chinsher. Curtin Siu Kion as a Kele. Agus in Kion. Haran Sasson. Shin. On Boa Ollscoil Luimnigh. Agus a Tiltig Amaka, but Beidir should ask by Jack Leahy from Ceannais more. Nina do free. Cluff Ionad again. Agus Fiera happen good see keen day for shot. Agus Luimnigh Bóchach. By DCU Dóchas Éireann. Keen to Tolgal. We're going to Himnery. That's na Fiona. Agus Fiona Kimborn. That's Nostari. Agus Donna Murphy. Philid Ash Irene Ceannais. Ollscoil Luimnigh. Galior Tahi Jacob. Agus Mascon Das. An Tolkila Darrell Langen. Even a shot. Cluff Ionad again. Kierawak Smith as Corca. Hamala Shin Agus. Ach shit Jack Leahy. Glordini Mardermag Toos. Peter Brandon Adam Screeny. Adam Kuhn. Ach made Cluffy Timney. Agaver Auction. Irene Ceannais. Shit Jack Leahy Veros. Agus. Fair Corca. Besha Sosgama. And Bohort good lads. Luimnigh. And so you make hard in the Jashin. Stoi. Ollscoil Luimnigh Bóchach Wilchid. Cluiche and Ollscoil Galia. Wilchid. Cluiche and Ollscoil Corca. Sglifil Ceannais mar sin Nietar on nach a tiltic up. Agus Penal Moracup. Sicha Shea. Agus Niart Imnery Luma Clean Martin. Ceann na Himnery Óga. Agus Eshin a Gervon. Agus Yapan go mé.
Zéad fach leis a goran. Ach Luimnigh bócach. Agus mu díadach fach le an captaíní agus fuair an Luimnigh cheart sasna. Agus neartíon heistal. So sas Luimnigh, neartíon bloc líoch. In the fórne seo dTriail chéile cínta beidir sa gríomh. Agus rins gona himráí seo cínta beidir go bheiceach muid an grád faoi fiche iad. An ói Cluiche vínta beo TG card in the bliana. A goni deas imrí ógan nua ceall. Agus cuine a mórach. Cuminn Cluiche Ceannais pelle bon chama. Agus sin bon idir Ollscoil Luimnigh chama. Agus Ollscoil Olla. Mar sin Ollscoil Luimnigh I ggéire an Dóchas bhaintach. Siad gargama gan Dóchas mór bhaintach go blianachin. Agus rialacha nua a bhailinn sin chama be chun le Mairt líb. Leis a Cluiche sin a mórach. Ach siad Ollscoil Luimnigh championí an trúna seo. Agus charrá tiltte go hug DCU Dóchas Éireann in eis gargama. Go háirid na first an cool to dar lech háiríide. Bhí difricht. Idir na scórnaigh hí na scórnaigh tíad go bheith gan níos fearr. He's le Glas Luimnigh. Agus feiceann muid an corn char runna. Agus éifeann go cuirtú captaí na fórne. Mar níor sé sin a glár ach neartim ní réile agus well Jack Leahy captaí na fórne agus cínta lucht na himra. Agus tiltte go maith achla ar fád imrí aige. Agus nuair scórann tú go leor mar sin inniu Dóchas ar fád ar méid rinne se. Agus Mike Highland an ói Coile Dóchas an CLG. Fear bhí ag runna barca chrócaine agus an tarintí ar fad. Agus Mike ag brunna chun rinne híon na srathe. Na bliana seo, agus bliana sgurtú bliana difriúil. Tá cínta go me simúil a breanú siar na Cluiche seo. Agus gá runna ar Jack Leahy as corca. Agus bhfuil gon dáireann achla from an ar fad. Agus Jack Gwael buchas leis an réitear agus níte éasca gan réitear chnéad rialacha nua agus beidir bheith duna Cluiche heile rinne seachtaine agus bheith garach achla from anna. Agus simúil go heapan chipse Somália faoin na rialacha na córialacha nua seo. Agus le banisliata UL, David Classy, Cian Hederman, Dave Foley, Jody Hannon, Mark Keane, Tom Murphy. Agus mar déime óbal na gapal dinta ag an Dóchas an na himráí seo takeísteach ar bheith cúpla mí agus Ollscoil Luimnigh siatan atá bócach agus ó tíir sé dair a gríomh ach má cinnta má neart fórne eile beidir I ggéire hetar eis agus beidir an chríomh ó rótal ach a grútain seo an nocht ag Ollscoil chahar bhlach agus it sásta go má lópéin hol síos a bór, síos a bháile agus it sásta go má corn na rótal pectar a hógáil agus imráí le beidir fille ar a bhuiinn sin nach DCU Dóchas Éireann beidir ansásta imráí mar derman nach chulach filte ón deireadh seachtaine ach Ollscoil Luimnigh éitan bócach agus it sásta lópéin. Buas le cholún seo bhí thucúnarin in seo imlách lia agus an Cluiche seo chur bon ach Ollscoil Luimnigh éitan bócach an scóir dearnach in seo a ríist ar fárc Ollscoil chahar bhlach lia. Ollscoil Luimnigh hína fiche siatan na championí Ollscoil chahar bhlach lia hína cúideag. Fátig Ollscoil bhlach lia agus Cian Bór an fear nástarí Bór an fós a gimocht past láh ag Murphy íseal sábhal máid a gúlbáda pebantí mach dar account sábhal te gúlbáda Suas fad an tíomhlíne denta go dáigh David O'Reilly Amig O'Reilly bhí heicmach scór aige agus tá sé sin chur Harrison Sastan Shimply nach éfa Bult aige
She tastal go Jack Contra Kuntoch. Agus Pab she's a goal agus she missed a goal. Níl Samo Wood, David O'Reilly. Murphy free route. On over into Chris O'Donnell for Doran. Murphy. Bulta Tivlina. Oh, score gloatig Murphy. Agus Shin Farrell Ishilach. Nielish Tangolin Tahina. Will score like DCU. Be careful, Mati Shakrin. Ashimi Harn Sastan Galon Tussach. Agus Dunna Murphy. Amach Fala Ted Dunn. Kungamang Isha Dunn. Murphy Leashed. Comer Dasset up. Conjanor. Dachas Malin. We're cool up. Murphy. Hish do shift over. Agus they're hitch. Nishta Shantar Hole and Chama Yufin to that. Dunna Murphy. There's a queen of it. Togsha Fuinte. To the Gadasik Murphy. Bishop Grutze. Fotig. Jack Lahi. Conjan. Sent the Gadasik Lahi. Agus Conor le Fotig it. Smachty Gadas. Murphy will try and score, I'm shoot. Dara. Ujishin Tashtul. Tashi Shin Goholin. Agus that Dara Murphy's in and pain. You're all again Chinnigus Zachik done. Done. Unchanan Conchar Staston. Ilin Year. Harn Staston. A honey session in front. School cheese a fought to that shit. Kieran Grace. The Skilliga Versha would score again. And Toshin. Harn Staston. Score Das. Kieran Conchar I'm shoot. Smith to the Gadas board. Nista Shantar Hole and try DCU. My low. Forcing him up to board. Kashal Ishil. Oh, block Alintoch. Dara Langan. Krog. Agus Ashin late in Thompson. They go Riley. Agus Keedy. Keedy forcing him up. Be careful score again. Tar Keedy. Line roughed up. What a keen Bourne. Bourne. Concha Kunta. Just cool boy. She Darmody. Cool shot. Tar cool. Like Luke Murphy. Agus well. Dara to come on. Gramush Noggle and Nathan Gill. Ta Farrell non score. I'm shoot. Will. Conchin. The Yachamon is Lore Haran Saston. And Sasha noch gestart the law after she Darmody. Agus fought to David O'Reilly. Score Tassel. Score fought it. Dakin Concha for Safada. Lanigan. Nish Screeny. Yabala. Amig Screeny. Team Lava Disha. Fought to get. Agus Farta Gimmer Lahi. Lahi's the command. Just a Shanta go bait and Cluiche Hitnu. Lahi. Haran Saston. Tog Shefuinte. Creating Das. Team Lava Clay. Conchin. Kean, Janan score, I'm shoot. And very likely to get see Kean in Conchanar, the Kean, which she Harn Sasnon, and we're cool Sosa. I'll get see. Curti passig. Martin, will Martin on score, I'm shoot. Be careful, Conor Martin, Harn Sasnon, there's a boo hook you to go Ollscoil Luimnigh, Tashi, Harn Sasnon.